Od malena sam se pitala o smislu života. Tko smo, kamo idemo, zašto smo ovdje na svijetu. Ta pitanja su me mučila i naravno postavila sam ih mami. Pitala sam mama pa koji je smisao života, zašto smo mi ovdje. I mama je rekla pa dijete moje ja ti ne znam šta je smisao života, ja ti ne znam odgovoriti na to pitanje. Pitala sam je pa dobro koji je tvoj smisao života. I mama je rekla pa vi djeco, vi ste smisao života, vi ste divni, volim vas, super ste, evo vi ste smisao mog života. No nekako mi to baš nije mi se to činilo kao odgovor koji bi zadovoljio mene i nekako sam osjećala da mora tu biti još nešto više, mora biti još nešto dublje, nešto je tu nedostajalo. I u toj svojoj potrazi ja sam zapravo krenula sama čitati razne knjige koje su mi bile došle pod ruku, pa sam čitala Bibliju, čitala sam Kuran, čitala sam Talmud. Međutim, meni ništa od tog nije bilo jasno što sam čitala, tako da ni tu nisam dobila svoje odgovore tada i nekako sam prestala. Po završetku srednje škole našla sam se u nekakvoj svojevrsnoj krizi. U nekom trenutku ja sam stvarno jako dubinski čeznula za odgovorima i zavapila sam Bože, ako postojiš, daj mi se nekako pokaži. Molim te, pokaži mi se ako postojiš, daj mi nekakav znak. I nedugo nakon tog srela sam u gradu jednog mladog dečka, Olivera, i on mi je pričao o nekakvoj duhovnosti, o odgovorima na duhovna pitanja, potrage, o smislu. I to mi se činilo kao jako zanimljivo i nešto što bi moglo meni pružiti odgovore na sve ono što mene muči u tom trenutku. I tako smo nas dvoje krenuli skupa u New Age. Radili smo razne meditacije, meditirali smo, bili smo vegetarijanci, vježbali smo, mislili smo pozitivne misli, znači držali smo se svih tih nekih duhovnih disciplina u nadi da ćemo svoj duh i svoje tijelo dovesti nekako u red, da ćemo se prosvijetliti, da ćemo pronaći svoj mir, da ćemo pronaći smisao. U to vrijeme smo se nekako i povezali sa nekim curama iz Zagreba koje su se bavile isto sa tim duhovnostima i bilo je zanimljivo što su one imale nekakve nadnaravne sposobnosti, recimo znale bi kako se netko osjeća u neko vrijeme dok nisu bile s nama fizički. I nekako tako su počele i moja iskustva sa noćnim posjetama. Naime, imala sam posjete nekakvih raznih, ja bi to rekla, prisutnosti bića koje su mi znali dolaziti po noći i dosta sam se loše osjećala, znači osjećala sam ogroman pritisak kao da me neko sjedi na prsima, paralizu ruku i nogu, nekakvu jezu, nisam mogla disati, lupanje srca. Uglavnom, to su bile nekakve prisutnosti koje su učinile da se stvarno osjećam loše, a filozofija New Age-a tvrdi da zapravo postoje duhovi vodiči koji su naši prijatelji, koji nam žele pomoći, koji nam žele dati odgovore na naša pitanja. Sva ta duhovna iskustva zapravo su me sve više zakopavala i dok u jednom trenutku nisam dobila napade panike, napade tjeskobe, lupanje srca, vrtoglavice i sve te ostale simptome. I tu sam shvatila da zapravo stvarno nešto dubinski nije u redu. Umjesto da mi bude sve bolje, meni je bilo sve gore. I nakon 4 godine bavljenja sa raznim duhovnim tehnikama i sa New Age-om, ja sam shvatila da moram iz tog izaći, malo se maknuti, stati na loptu. I zapravo sam se maknula od toga svega i posvetila sam se nekakvom, recimo, normalnom prizemnom životu. Tako da sam zapravo upisala fakultet i maknula se od svega i otišla u Zagreb. Kad sam stigla u Zagreb, već prvi dan sam upoznala jednog prijatelja od kolegice s faksa koji je bio jako zapravo druželjubiv, otvoren i on me pozvao na njihovu biblijsku grupu. Oni su proučavali Bibliju. I zapravo sam se jako iznenadila kad sam tamo došla i vidjela hrpu mladih, veselih, obrazovanih studenata, ljudi koji su imali jednu onako posebnu radost u sebi i ja sam zapravo imala do tada predrasudu da kršćani moraju biti nekakvi mlaki i dosadni, beživotni ljudi koji samo tako hodaju svijetom i ti ljudi su razbili u biti tu predrasudu
bili su čvrsti, bili su karakterni, imali su nekakva svoja načela, ali su bili u isto vrijeme jako mekani, jako ljubazni. I to je bilo jedno sasvim drugo iskustvo u mom životu. U međuvremenu sam se u Zagrebu preselila u drugi stan gdje su i gazdarica i gazda bili isto u New Age-u. Oni su imali nekakve nadnaravne sposobnosti, ali je kod njih uvijek u kući zapravo nekako vladao nekakav nemir, nekakva svađa. Znali su često zvati policiju, često je tu bilo nekakvih stvari koje su tako bile, stresne. A s druge strane, ova biblijska grupa nije imala nekakve baš tako nadnaravne iskustva, ali sam tako osjećala jednu toplinu, jednu privlačnost, jednu normalnost, jednu brigu, jednu ljubav, jednu ljudskost koja je meni nedostajala i meni je to bilo zapravo jako, jako privlačno. I to je nekako sam osjećala da je to ono što ja želim i što mi treba. I nekako sam jedno vrijeme bila na dva kolosijeka i na New Age-u i na tom nekakvom biblijskom kršćanstvu. I nekako sam to sve uspoređivala i s jedne strane su bile čuda i nadnaravne stvari, s druge strane su bili topli, normalni, dragi ljudi. Kako sam sve više proučavala sa svojim prijateljima Bibliju, kako sam čitala te kršćanske knjige, tako su se nekako i ti noćni posjeti i napadi postajali su sve češći i sve intenzivniji. I ja sam se u jednom trenutku, kad se to događalo, sasvim budna i svjesna, ja sam se sjetila da smo mi na biblijskom satu na jednom proučavanju učili da je ime Isus vrhovno ime u cijelom svemiru i da od tog imena zapravo drhti svako zlo, da to ime može istjerati i svako zlo, Isusovo ime. I ja sam u tijeku tog prisustva i napada rekla tom nečemu pored mene, u ime Isusa Krista odstupi. I jednostavno ja sam osjetila da je to u tom trenu, znači skroz je to biće kao da ga je vjetar odnio, maknulo se i osjetila sam veliko olakšanje. I shvatila sam da ne mogu sjediti na dvije stolice, da ne mogu biti i tu i tamo i da moram se odlučiti. I to je bio trenutak kad sam ja rekla Bogu, želim biti cijela tvoja, molim te, makni to svo zlo od mene, odričem se svega i molim te da me spasiš od toga. Ja sam predala svoj život Isusu i definitivno od tog trenutka su prestala i ta tlačenja i sve ti negativni nekakvi događaji. I od sada je Isus za mene postao zaista konkretna osoba i napokon sam otkrila smisao svog života, a to je hod sa Bogom, znači svakodnevni hod sa Bogom kao sa Ocem. Isus mi je donio tu slobodu da mogu voljeti ljude na ispravan način, onako kako nesebično, kako ih Bog voli. I zapravo sam shvatila da je smisao našeg života voliti Boga i služiti ljudima. Služiti ljudima se može najbolje tako da smo tu za njih, da ih volimo, da im pomažemo. I tako se dogodilo da sam ja zapravo našla napokon svoj mir, svoje ispunjenje, svoju sreću, svoju radost. Ja sam napokon u Isusu Kristu našla ono za što je moja duša stvorena, za čim je čeznula. Iz tih svih plodova dobrih izlazi sve ono drugo što onda mogu dati drugim ljudima u slobodi i u ljubavi i u radosti, bez ikakvog opterećenja. Ja sam Danijela i ovo je moja priča s Bogom.